prayer. Siyanimukela tethandwa taKristu, siyanimukela nemukela egameni lenkosi yethu lenguJesu Kristu. Kuyinjabulo bazalwane, kusibusiso kwekuthi nje sike sibuye sihlale phansi etafuleni sidle kudla kwemphefumulo. Uyabona ngisemkhumbule umhlabeleli lo wasesheshe noma ngakhona ukuhlabelela sinkwa-sasezulwini onyama ukudla kusuthi mphefumulo ngesikwaseqiniso. Uyabona uvela ukuthi ungase ngihamba kuletinye titiganga abesathi umfundisi Makhubule ngaqala kuye nangingena ngo-2005 kuministry athi siphi angamanxeba nanga sisipambano, athi impethu siphila ngemanxeba, siphila la kula manxeba aJesu. Lobuhlungu labofa Jesu ngilakhona thina siphila khona. Lokusho ukuthi lobuhlungu lesibuvako thina kukhona labanye abantu abaphila kulobo buhlungu bethu. Ngiyaxolisa ke bazalwane, kumbe ukuthi ofuna ukuthi kube khona lo attenda, kodwa na ke I'll make sure ukuthi I respect. Ngiyacela sithandaza egameni laNkulunkulu yisene ndodzana namalo engcwele, amen. Umuhle nkulunkulu, umkhulu yesabeka, umsomandla ligama lakho, uyindvodza yempi. Siyakuthanza Nkosi ngoba qale wena wasithanza. Siyakuthanza babothu lona amandla onke, wena lo senda sibe ngebanqobi eti kwebanqobi. Babe wethu lolungile la khona Nkosi sithi masihlangabetana Nkosi lethi inhlupheko, lethi inhlobo usende babe sibe ngebanqobi, usende Nkosi sibe ngebantu labahamba bagijima eti kwato leto tintfo. Baba wethu lolungile, siyakubonga Nkosi usigcinile uNkulunkulu wethu lona amandla onke kusukela ekuseni kwaze kwaba kulesikhathi sisiteke babothu lona amandla onke. Sesihlala phambi kwakho yeJesu, sihlala phambi kwakho babe lolungile, babe wethu longcwele, babe wethu lona amandla onke. Asikwati Nkosi kwenta lutho ngekuhlakanipha kwethu, asikwati uNkulunkulu wethu lona amandla onke kwenta nanoma ngabe yini kuphela Nkosi ma wena ukithi nathi sikuwe. uNkulunkulu usendela timangaliso ngoba uNkulunkulu wethu lona amandla onke usiphaliso lelingetulu Nkosi kwaleli lesinalo lesibuka ngalo Nkosi tinto ngekwemvelo. Sibese siyabona uNkulunkulu wethu lona amandla onke ngeliso lasemazulwini. Sisithe Nkosi Jesu, hlala nathi Nkosi, hlala babe nalabagulako, hlala Nkosi nalabasemajele, hlala Nkosi nalabanetidzingo, hlala uNkulunkulu wethu lona amandla onke nalabanemadispute qabana kungefani. Baba wethu lona amandla onke labanetinkinga nabomakhelwane nebantu bakubo, labanetinkinga uNkulunkulu wethu lona amandla onke nebuve babo. Baba wethu lona amandla onke kulesigaba lesi Nkosi ngiyacela ukuthi uhlale nabo Nkosi ngoba kukhona tinto lotobe uthi chacha masinyane evini lakho ngaloko. Kukhona tinto lotobe uthi fundisa abaholi, lotobe uthi fundisa Nkosi labanikete emagunya, lotobe uthi fundisa Nkosi labaholwako. Baba wethu lona amandla onke thatha Nkosi udumo lwakho egameni elihle lenkosi yethu enguJesu Kristu manje naphakade, amen. Sithi hlole sivume emaphutha ethu. uNkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyathi thoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwende. Ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu, siyithethelele konke lesekwenzile, usende sikhonde ngekhamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla sawukele, sithelele tono tethu, sigcine kuphindela okunini nanini ngaye Jesu Kristu lo inkosi yethu, amen. Sitawucala ngeMahubo 73 njengasemhleni bazalwane, njengaloku kuvela ku screen. eMahubo 73, eMahubo 73 lekungemahubo lamiselwe
leli langa lalamuhla ngemawubo 73. Ngempela uNkulunkulu ubaphatha kahle baka-Israyeli nalabo labamsulwa etinhlitiyweni. Kepha mine tinyawo tami tacishe taphambuka. Kwasala kancane ukuthi tinyawo tami tishelele. Ngobe nganginemona nalabatiqaphayo ngesikhathi ngibona kuqhuma kwalababi. Abayiva iminjunju yebuhlungu nabafa. Nemitimba yabo iqinile itinsakatsha. Tinhlupheko letehlela abantu bona atibehleli abavelelwa ngemashwa njengabo bonke bantu. Ngakho-ke kuthi qapha bakwegabe enzanyeni njengeliqebesha, budlova babembethe njengengubo. Kukhuluphala kuwakhukhumukisile emehlo abo. Imicabango yetinhlitiyo tabo iphuphuma bubi. Bayaphukuta bakhulume lokubi, bakhuluma incinzetelo ekutiphakamiseni kwabo. Ngemilomo yabo bahlambalaza lizulu, ngetilimi tabo baqilata umhlaba. Ngakho-ke sive sakhe sijikela kubo, sibakholwe kuko konke labakushoko. Sithi uNkulunkulu angathi kanjani? Kukhona yini lokwatiwa ngilozethu kwawo konke? Lababi-ke banjalo, bakhomba ngalosekhathi banzise inqebo. Impela ngiyihlantele lide inhlitiyo yami, ngageza tandla tami njengalode liqala. Ngihlushwa sonke isikhathi, ngithethiswe onke emalanga. Kube bengithi ngitawukhuluma njengabo, ngabe ngihlubuke sive sakho simakathi. Kodwa kwathi nasengicabanga ukuthi lendzaba ngingayiva njani, kwaba madima ngangede ngabona kahle. Ngaze ngangena endlini lengcwele yaNkulunkulu, lapho ngevisisa khona ngesiphetho sabo. Ngempela wena ubabeka endzaweni leshelelako, ubende bawe babhubhe. Maye baqithwa ngekuqwabita kweliso, bakhukhulwe tinhlupheko letisabekako. Simakatse njengekuphela kweliphupho ekuphaphameni, utawulahla tithundi tabo nawuvuka. Kwathi ngesikhathi umphefumulo wami umunyu, ngathi nangihlabeka enhlitiyweni, kwakhandaniseka ukuthi angiqondisisi nginebulima. Mina ngaba nebulwane embi kwakho. Nokho-ke mine ngihlala nawe onke emalanga. Ungibambe ngesandla sami sekudla. Uyawungihola ungiqondise ngeteluleko takho. Ekugcineni uyakungikhathimlisa ebukhosini. Ngubani lenginaye ezulwini ngaphandle kwakho? Nanginawe kude lengikufunako la emhlabeni. Noma umtimba nemphefumulo wami kwehluleka, kodwa uNkulunkulu ulidwala lenhlitiyo yami nesabelo selifa lami inkunaphakade. Ngobe labakhashane nawe bayawubhubha, ubachitha ubaqethe labahlubuka kuwe ngekona. Kodwa mine kungilungele kusondela kuNkulunkulu simakathe inkosi, ngimente waba siphephelo sami, kuze ngishumayele ngako konke lakwentile. Akuthunyiswe uyise nendothana namalo engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo
Kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Ngicela silalele sifundo sekuqala lesiphuma eTestamenteni ledala encwadini ya Exodus chapter 18 verse 13 to 27. Nakusasa Moses wahlala esihlalweni sekwehlulela bantu, alamula lababecabene nalababenembango. Bantu babema kusukela ekuseni kuze kushonele ilanga. Wathi kube Jethro abone konke Mose labakwentela abantu, wakhuluma kuye wathi, yini lena lobentela yona labantu? Uthi bulalelani ngekwenta lo msebenzi wethu. Nebantu bemela kusukela ekuseni kuze kushonele ilanga, seloku bamele kusidwa nguwe. Mose wamphendula wathi, kufanele ngikwente lokho, ngoba abantu beta kimi bathe ufuna inzando yaNkulunkulu. Nangabe kukhona labacabene ngako, bantu beta kimi, bese ke mine ngiyabalamula, ngibatshele imithetho nemiyalo yaNkulunkulu. Uyisedala waphendula wathi, ayikalungi lendlela losebenza ngayo. Wena nalabantu nithi bulala ngemisebenzi, ngoba lo msebenzi lowentako mkhulu kakhulu kunawe, ukuthi ungawenta wedwana. Thatha nali livi leseluleko sami, uNkulunkulu utawuba nawe. Kufanele wena ube linxusa lebantu kuNkulunkulu emaqala abo owalethe kuye. Bafundise imiyalo nemithetho yaNkulunkulu, ubachazele ukuthi kufanele baphile njani, batiphathe njani. Ngetulu kwaloko khetha emadvodza lafanele nalethembekile, lesaba uNkulunkulu, nalangathengeke, uwabeke abe baholi be1,550 nebe-10. Akube ngawo lafanele kuba behluleli ngato tonke tikhatsi. Tindzaba nemaqala lamatima bangawaletha kuwe, kodwa wona afanele atijubele emaqala abo lamancane. Ngako ngalendlela utakwetfala kamalula, lamadvodza ethwalisane nawe. Nawenda lokho njengobe uNkulunkulu akuyala, ungeke wethwale kamatima. Nebantu labete la batawubuyela ngekushesha emakhaya abo. Emaqala abo asakhulunywe nabo beneliseka. Mose wawuthatha njengobe unjalo lo myalo weyisedala. Wakhetha emadvodza lafanele emkhatsini wesive sonke sema-Israyeli. Wawabeka aba baholi beti-1,150 behlulela tindzaba tebantu ngato tonke tikhatsi. Emaqala lamatima bawaletha kuMose, kodwa lamancane ancunywe kibo. Mose wavalelisa uyisedala. Jethro wahamba wabuyela eveni lakubo. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sitawulalela sifundo sesibili lesibhalwe encwadini evangelini la Luka chapter 4 verse 14 to 30.
Luke chapter 4 verse 14 to 30. Jesu wabuyela eGalile agcwele emandla amalo engcwele. Indzaba yakhe yanza yasakateka nazo sonke lezo sigodi. Wafundisa emasinagogeni abo, bonke bantu bamdumisa. Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona. Wathi ngelisabatha waya esinagogweni njengalokho abevamisile. Wasukuma asatawufunza imibhalo. Bamnika incwadi yaIsaya umprofeti. Wayifunza ithi, umoya wenkosi ukimi, ngobe ungiqobile ukuthi ngishumele tindzaba letimnanzi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe, nekuvula kwemehlo etimbumbuthe, nekukhulula labacindzetelekile. Ngimemetele umnyaka inkosi letawukhombisa umsa wayo ngawo. Wase uyayigoqoda lencwadzi uyinika sikhonti ubuyela phansi uyahlala. Bonke bantu esinagogeni bambukisiza. Waqala wakhuluma kubantu wathi, lamhla lo mbhalo ugcwalisekile, njengoba nithi vele nje ukuthi uthini. Bonke bantu bathatheka ngaye bamangala ngalamagama lamahle lawakhuluma bathi, akusiye umsa waJosefa yini lona? Wathi kubo, ngiyati ukuthi nitawungivulela lamavi alesaga lesithi, nyanga tiphilise. Niphinde futhi nithi kimi, yenta nakuwo lo muntu wakini letinto leseva ukuthi utentile eKapernaum. Jesu waqhubeka wathi, asenginitshele nako ukuthi umprofeti akemukeleki endzaweni yangakubo. Lalelani lakini, kuliqiniso ukuthi bekunebafelokati labanyenti ka-Israyeli ngesikhathi sa-Elijah. Ngesikhathi lingani iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha, kwase kuba khona indlala lenkulu eveni lonke. Nokho Elijah akathunyelwanga ngisho nakumunye wabo, kepha wathunyelwa kulo mfelokati abe waseSerafatha esigodini saseSidoni. Kwakunema lephelo lamanyenti ka-Israyeli ngesikhathi semprofeti Elisha. Nokho kude nalinye lelaphiliswa emkhathini wawo ngaphandle kwaNahamani umSiriya. Bonke bantu esinagogweni baqala kuthukuthela nabeva lokho. Basukuma ngekuthukuthela bamxosha kule dolobha, bamqondisa esiweni salendzaba lapho belakhiwe khona bendela kumholokoshisela kuso. Kodwa waphicaphicela emkhatsini wesiqumbi sebantu wahamba. Siphela lapha sifundo sesibili. Sitawuthi pause siphinde sibuye kancane.